Hadin kecingeki jongkino hikai gibadan hapok kalama All Meghalaya SSA School Teachers Association Naka bandawa ban Pynlait no igi Tulop jongkinong hikai kabala sakut hadu saubnai jong usnam Arrear arpo Naka liang kinong ilam jong kaneka association lengbau ba last 4 years marangar ubadai kumu presiden jong ka association harangkat kacing donlang kidukhat jong ka association mentaka sengi kilami syakmat ban penpau ya kacing songo eka Sorkar Naka bakalas ngap bat simkhia ya kacing kerpat jong kino hikai Kaba naka liang ka Sorkar kelala no ban Pynlait ya Tulop kabala sakut saubnai kenti jong usnam Arrear arpo Shushu naka liang kini kinong yalam jong ka association kilaburu ya kacing Dawa naka Sorkar bahkan Pynlait no ya ka Arrear jong kinong hikai kaba nadu Bnai Julai Arrear khatnriu kaba hadu February Arrear khatnyo kaba dang sakut hadu mentang bat lada ka Sorkar kamle AA halor kane naka liang ka association kampanse banmi madan biang naka bandawa ya ka hok kabadangsa kumju kilaburu ya kacing kerpat naka Sorkar bayi ki Tulop jong kinong hikai SSA Dewan penrung baik no syaka account shimet ka jong kinong hikai om syaka account jong ka SMC namar kane kalabu jinge naka por syaka por hakaba naka liang ka SMC barabor ka jupen slam ban pha igi Tulop syaki account jong kinong hikai naka liang jong kinong hikai hakalama jong All Meghalaya SSA School Teachers Association ngiwan biak ngene saisin mat pensyai upat ba hakabede bat ka memorandum ka bangilabu ak punyo trik ka government of Meghalaya bangil ay kopi show konrad sangma nilai ka kopi show education minister show SPD but show CRP leader di had bangil adap show ya kadharna bel adap shim ya tukarai mentagade bel adap khat neutrik jong Disember Arrear arpo nilabu ban bu ya kadharna ban persya ya kajing menti jong Sorkar hakabede bat ka Tulop ke jongi ti halor kate ngasobon ong ba ngisobon ay kajing yoro ya Sorkar bahadin mengilang penlong ya kadang dharna la ne sitting on the bus station dopo madan jayau student jayau ilal ka Sorkar kelas ngap bat kala ay Tulop jungi ka basau Bnai kenti kata kemud nadu Bnai Agos hadu November ha bede bat kene tena kaleng jungi kumung lashim ya karai bang penlong ya jungi ki aga second week jung January kata kadang Black Rally tena kaleng jungi mila mentagasi la shim ya karai bangin pensange suaya kateng namar ba ka Sorkar kala ai bat kala pen urlong ya ege jing Dawa ka jungi tingi slogan ai ka jing kublai ba kerpangne ya Sorkar MDA bat kam kerpang ya kinong tre jong ka Sorkar ki badon kamtam ya SPD ya accountant ya education minister bat ya baro ki bedon benta ha ka bede bat ban penyo ya ka salary ka jungi ha jong ni ginung ke SSA ke basau Bnai kenti tega jing kublai gale chaki bat ya baro bat ngaso bon ai kublai ro ba kerpang ne ya kinu hikai baro ke bele sim benta ke don bentalang ha ka bede bat kene ka sitting in the one station ke jing kublai gale chaki lembaga jing etli lembaga ke jing e jong pi ke jing don ke jing klik jong pi kinu hikai ngilala ban job ya kene ke we ke issue ha ka bede bat kene memorandum bing labu ka punyo tarek te ngisobon ai kublai new year pi baro ke basuk ke bakmen banginyo usnem basuk bakmen bat nginang ye nang ne syakmat sai ki wepat ki issue ki bangi na leng action ngilabu hakmat ka Sorkar kata ke hakmat kat kum garai bangilarai khat nyo tarek jong jong khat nyo tarek jong Disember ke bangila syong ka dharna selo ngilabu ngila ekren hakabede ba lada ka Sorkar kan siu ya Tulop ke jongi ni pedianggun ya kata bangla siu bagi semua ai ko burung ko belong mene hendrai ni Dawa biang ane syakmat baya ke Arrear ke bala sateng nadu kisnem Arrear khatnriu hadu Arrear khatnyo kata jong Bnai Julai Arrear khatnriu hadu jong February Arrear khatnyo tingi Dawa saya kane menta ba Sorkar kade ban pekno ba kade ban kenmau no ban siu dep no ya kade ke Arrear jongi lada omla ban pendep ni sajisin ni Dawa ka Sorkar bangi haban mi ba yang sajisin bat ni kerpat ikin hikai sajisin bat tolong to be teli bangin la ban penjob no ya kene ka thong ba ka Sorkar la pensa din no bala pensa engi de kisnem bahaduk menta kampat urlong ya kene ka Arrear ka jungi tikine ki igi na kale nga jungi ni soban kerpat jur ka Sorkar bato pendit benre bato phai ben sajisin ban ken mau no ya kene ka Arrear ka jungi ti kuman penrop habidi bakali ka mat jing Dawa ka jing na Sorkar
sakawai ru kamat kamang labu ha kan ka memendam ke bagi ladap submit Sorkar ka apnyo trip nomor aja aphong habai dei bat ka Cindawa ke jungi na ka banta ban penrong no bai ya ka Tulop ke jungi kunang kai SSA sha ka personal account ke jungi dan dia ke transfer Kama ba kumba kalong mentai babon ke ngi naklan jungi no hikai kenu jinge habai dei bat ka jing sim kabu jong ke noelam nong punya school SMC halor ka jing presiden juga Sorkar nak banta ban ai ka Tulop sa ki nong punya jong school nak baburam ya ke school managing committee ke jongi be punya ke school ba pero jong ka jala bar oi halor ka jing presiden jong ka Sorkar makiru kina presiden nak banta ban transfer na ka account jong ka school sha ke personal account jong kinoi kai tegani ka bu jinge adu kata-kata nak banta jing kum kinoi kai tikumta ngi gerpat ya ka Sorkar ban pedu ya kan ikawi kamat kabamang gidawa kama nambu syu ke jinge na ka banta jungi kum kinoi kai SSC kabangia syam ya kendo jinge na ka por sya ka por di kuman benrap lang ya ta poin na galing junga kum presiden jama sen ni soban kerpat juri ka Sorkar hawai dei bat kene ka eastern far ne ka ta eastern far naga Sorkar ne naga department ne sya ka sheki di ai ne ki BMC ba pero ki ba don po education department bakin san far no direct shaka salary ne shaka account no hikai way pi way namar bale bangi dawa ya ne ba kum bangi la experience menta ba da islam gi balada ba kam tam ha ne Tulop ka bangi la sa teng da la jen sau Bnai menta ngi gi no hikai hakiwe gi district kum bangi nari bhoi la bon bangi yo chawes council la don ba yo rei sha garel don ba yo Hei bun ki komplain bahadu menta siapa Southwest hasil siapa East hasil bahadu menta ki siru dan kini hikai jeng kimpen siapa layo yang mereka Tulop ke jengki tinggi bu ke jeng penrami gini distrik ki badang let sting ke bayar ke Tulop jeng kini hikai kedi hok ki bagi di bensiu no mardor bat kampen kloy ban penyo no yang ke benta ke jengki kum ke hok ke jengki bagi di penyo no yang ke Tulop ke jengki nomor balik ke jesh ne dari yang jengki dawa yang ne ba kedi ke we ke benta Banak Sorkar ka insting bat kam ai ka Tulop direct syaka account jong no hikai nomor ka poi syaka SMC ka delay bat bun ni SMC ki le kat bamon bat kumbang yo jingte popo sawes hasil hadu menta ya ka UC no hikai yo sign hok ya ka UC bari hok banyo ek ta ka bible ka jong ki ti kine ki pendu jing kermen gi porlok no hikai jongi bat ki pendu tiap udam bahadu menta ki wela yo enjoy ki wela yo ek Tulop jongki rekum bagi laksa menta ila syatran la sau Bnai menta kidang syatran kidang up biangnya hadu pak SMC kan dapat ben te ngata ka point ke bayar dei bat ka eastern far tengah kerpat sai sen ni SMC sebab bendon ka bensin ke jingkit klik la mi parano hikai ba kidi banyo no Tulop jongki to let tak balak ban penyo no lakum no ini kita yo ki panwan nomor bakiru kitran makiri ke don kam banyo ya ka bai bala ba tre Di kedua sakawai ka point yang bayar bat ka arpunyo tarik bagi labu memorandum kata ka regularization ya ka post jungi kino hikai SSA. Di kener ka dikoi ka mat bagi kum kino hikai SSA kumbangi la i hapo ka assembly la don ke jinya tai balaya nia ba pren. Tingir kum kino hikai SSA la don bolang la slam bagi la dawa ya kane bangiru ki kerban ba ka Sorkar kadai ban pet ban kmino ban aino ya kata kakang jungi ban pet bagi dei no kita ki nong trei ki ba scam jong la Sorkar ni khalaya hi bro ko bai te ha ka bede ban muta kasni ni wan hang ne ban pen sngo gini ki mat ki jing dawa ke jungi ba ni scam ba ka Sorkar kan sngap bat kan pen urlong no kham kloi ye gini ki jing dawa jungi publish bon